Yes, totally. I wanna be double, double, double. I wanna get down. Thank you so much. Agafoto kuze? Barabaguze? Murakoze cyane. Abafana ndabagarukaho nyuma. Ndashima, mbere na mbere ndashimira Imana. Nkongera ngashima igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nkagaruka ngashima akarere kacu ka Rubavu. Umuyobozi wacu warakoze cyane. Nkongera nkagaruka ngashimira Vision Jeunesse Nouvelle. Uko mumbona uko nibo bandese. Nkongera ndashima mama wanjye na papa wanjye. Kuko nibo banshyigikira buri munsi nataha ijoro baba bazi ko mvuye mu kazi. Ndashima aba DJ bose Imana ibamugisha. Ndashima abanyamakuru. Nkagaruka ndashimiye umuntu adahari. Ndashima Frank ndagushima. Ari mu bantu bashishikarije kwinjira mu muziki. Nongere nshime. Ndashima umuntu bita Elize. Ndashima Babit niwe producer wanjye wa buri munsi. Ndagarutse nkashimira abafana banjye bose muri rusange, harimo n'abahanzi bagenzi banjye. Abafana ngira harimo abakongomani, harimo abanyarwanda, harimo ab'i Burayi no muri Amerika. Ndabashimiye, ndabizi ko babikurikiye. Murakoze cyane.